Okay. Pele nule pa ule now. Ilengai teng zomi piteng. Tuni kum tuni le som ni lenga October kha som ni le guk ni Sunday ni ta ke na. Zeta USA zomi in kwan USA ki pol na panina vai to pi tang ko na. Agema Vice Chairman 1 Thomas Tuangle. Zeta USA is Secretary P Dr. Dim Sadong Tena ong nei thiding ka hi manuna. Amasana hi video ong entena vai to pi tang ko na mailama zomi te ichidam na ding longol na hi takchena ong en khem pu na patpana top dong ong et sakolla ong share sakolla no i mu bang comment piang nai dong thapiang nai dong nei thiu te china to ong pulang no masa ing hina zeta USA na tukum turni le som ni le nga kum 4 July na ingei na bangina kum chin meeting delegate meeting tang mi plai tele board of director tele amol le son thurot te to kinai na nini sung kinai na to teng panina board I setting chi ong ap teu zanita October kha som ni le nga ni Saturday ni tang nai sagi pan nai som le khat ki kalena board of director te tamzo meeting ni na to teng pan thu khen sat na te tu ni na ken kele ya zeta USA tu tama Secretary P ong sep sak Dr. Nom P Dr. Dimsa Nom te na tang ko nang ni na amasai na zomi council te to steering committee vai abisa ta men ina akikip sak na te tu ina aki hun zui le athu aki sak no lo na zui na aki khol sak na zeta USA Secretary P Dr. Nom P na sim khian na ong nei ding hi nangai sakon pulang na press statement ni pi ni October som ni la ko tu ni le som ni la nga Tulsa Oklahoma zomi in kwan USA INC zara USA in zomi council steering committee ZCSC member hinon loading board of directors regular meeting October som ni la nga tu ni le som ni la nga pan khen tan na le kip sang na kinai hi me tu ni le som ni le thum kip kipanin Manipur boy na hongom tak changin zomi in kwan USA in gal tai te lainat na to panpi na le hu na dingin fundraising le charity concert tung tonin Manipur Crisis Fund zonna kinai hi zomi council steering committee tung tonin Manipur Crisis Fund board of directors 2023-2025 hun sungin ki khak khin hi toa hi manin zomi in kwan USA in zomi council steering committee to October som ni langa tur ni le som ni langa ni akipan membership ke zop na omnon lo hi chi pulang na kong ne yu hi Manipur boy sung ZCSC in galtai te hongwan le honghuai na hi manun zomi in kwan USA in lungdam na kong pula ku hi pasianin zomi te ten na le om na khem pewa kilem na le dai na hong pe kim ta hen zomi te ki it ki pum khat le kilem king na ding no te to na sem khom board of directors zomi in kwan USA INC tung namma mai Secretary P Dr. Nom P hi ong sim na to kizui na mi pin itel shamda zomi council lamka omena mei te te na igam ong tu somen in te ong halena ong lu tak chana gal tai ki tamloma mai tak chana zeta USA na gal tai te imi pi sapi iso pi te hi za na ihu theinin relief fund te ke damna charity concert akapan por pi te tum hu na kinge ni na ko hu na te pen ki por nai tak chan mi malin akize sang na
hi zomi council steering committee ong rek sak le mui bun zo ding chi na to 2023-25 bot tama aki kha khia hoi takena hi steering committee tung to ni na ikizop na tung to zomi council zong mui bun takena zatui za ha a ke pan nek le don ding sil le te ding te hom sak hi manina kilung dam ma hi toy changena tu lai takena pasian hong he pina to mei ti gal te omno lo na illum lo luma bit takin ki oma gal tai te illum lo lum cha ki khia sang te ki ka the office te ki kai the tak chana hi committee pen akisam no lo hi na dong zuina hi statement ong pula khia ka hi ina statement tonga hi joint committee hi na pen akisap lai tak hi bottom akisaphan tu lai takan hi athu omno lo abai ben pasien pe do hi tak chena akela khia ya malama zomi council le zeta us kizop na te pen angei bangena angei hi committee hi na steering committee hi na panina tu bottom akisam non lo committee khat panina hi akihem khia statement hi chi tong pula no tu na secretary p mai na statement ani na zogam chata le ZPCC endorsement akibolte tung tang na press statement ong sim sat na di ama chial lew ni mo pulang na press statement Sunday October som ni la gok tul ni le som ni la nga Tulsa Oklahoma Zomin Kwan USA Zara USA in Zomi Political Coordination Council ZPCC to kizom non lo le Zogam Chata endorsement lakhiat ding in Board of Directors regular meeting October som ni langa tul ni le som ni langa pan khen tan na le kip sak na kinai hi July ni li le ni nga tul ni le som ni langa Zara USA kum chin meeting tul ni le som ni langa pan thu khen tan na li ombangin Board of Directors thak te in kikup na kinai hi Zogam chata to kisain kolgam kho hun zuin abeisa zada USA boardin endorsement kipia himale zomi te ki it kipum khat le kilem king na ding de na to endorsement lakhiat ding in boardin ki khen tathi to hi manin October som ni langa tul ni le som ni langa ni akipan Zomin Kwan USA in Zomi Political Coordination Council to kizom non lo le Zogam Chata endorsement kilahia hi chi pulang na kong ne yu hi Zomi te ki it kipum khat le kilem king na ding no te to na sem khom Board of Directors Zomin Kwan USA lungdamma mai dr no pi hi statement to ki zuina e zak sama bana hi pen abeisa tulni le som ni le nga 4th July zeta USA kumchin delegate meeting ki kumina board te khen sat dina ongki amna dung zuina October kha som ni le nga ni Saturday ni tak regular meeting zeta USA regular meeting board member aka kempe Board of Directors som ni le khallaka som le guk paina to teng panina anial omlo na hep khyat ding khoi kisai ahang pen hi ZIUSA pen non-profit organization hina 501c3 to IRS le hi ZIUSA kumpi inwaya thepina to hi na dongzuina mi pi na hi ZPCC le ZPCC political wing ZRA Eastern Community political wing hi na to kidongzuina thao to hiam toy khat to akime mat ki polna hi na dongzuina akiet phat takchana hi enrollment akibol lai takena a honzuina board assembly na hoi sa hima ta sele tu hun changena eizomi sunga zong hiam toy kepan khalani ongom ta le okhichana eizomin kondin mun ma zong adin mun mana idin the na dina hi bana hiam toy to akina wo lo le
mi pi adin community lian to 100% in kiding nom a hi manina tunina hi bangina mailama abeisa dong akizom lobana tunina hi endorsement pen mailama hi ZPCC a hi dongna zetale Eastern Command a hi dongna amau te hoina phatna a hi dongna to chana sianna bangna te akipan na khe pen ki enroll no loina ki thukim pi lo ki thei pi lo ki na bo khanon lo hi chi hi statement ina ongpula hi toi tak chana mi pin dong hi zeta USA abeisa ki thei khakna te dong ki thei siamina tuina man takin le tang takina ong ding ding hiya community service pek ong sem dinga hi garwai sawai te le minam khat sunga chimnoi bon toi minam khat khat le khat kitel khakna dingina atom tom te ki dei lowa kilem na ding ki man ai tak changna abeisa ki ngo na ki mo ba ina tom te omno lo na ding le to chan hi ZPCC le a support dai dong na iminam khat hi na to akipai kha le aki hem kha chi lami do do na tua iki thukim pi na le iki pom ha na te pen tun ki pom no lo na swakta takena hi ami toy dong bang isem dong na hi zat ai USA pen adin mun man ong ding hi zo hi wa chan ZPC atang atom tom te to zo toma ba na gup tom pai tom le pom pi tom le hu zap tom chi bang ki nei lo hi zo aman takena zo mi om khem po adina zat ai USA hi tale USA kam sunga zo mi khem po te sunga ki ti lem nam na ding le gup tom pai tom kap vele zia ti bang om lo na idin the na de na hi press statement ong ki tho hiya tu lai tak bot te na amount ni da to in zo mi sunga ki kilem the na ding ina hi bang ina ong ki hem sa thi to hi manina hi bang ina ZPCC le zogam chata enrollment pen korgam khon zu ina hi bana enroll kilakhe tak changna muda esat man hi lo zo na kit kilem na ding le zai USA na din mun mana tang tak ong ding hi ta hi toy chena kwama mi pi ko kwama khem po na zai USA na sep na gen wai te ong lu ding sep le bor khem po to ban transparency om tikna isep thini le be le pung wai en loading party wai le to ran hiam toy wai te I korgam wai revolution wai te envel loading ina izo mi tang pi tang ta ari et thini dina hi bang in press conference ong bol hi ong lungdam tuna athum na press statement pen secretary pi nong sim ki sak na dina ama khun peking ni pulang na press statement Sunday October somni lagok tulni le somni langa Tulsa Oklahoma Zomin kwan USA INC zara USA in zomi te sunga ki na le kilem na akhan sem the na dingin zara USA min to International Zomi Peace Conference IZPC Malaysia gama nei dingin Board of Directors regular meeting October somni langa tulni le somni langa pan khentan na le kip sak na kinei hi February tulni le somni le khat Myanmar buai na hongom khit zomi te mi mal in kwan por pi le ki pol na sang sung gam vai mu dan san dan tuan to ki tel khyak na ki ko na le ki si san swa za dong din mun itung hi to hi manin zara USA in zomi unaw sangam khat gup tuam pai tuam om loin leitung bup zomi tang pi tang ta le tang pi tang ta te lungul ma a hi ki na de na le kilem king na lungul na to International Zomi Peace Conference Malaysia gama February som le giat pan som ni tul ni le som ni le gok sung nei ding in pulang na kong nei yu hi IZPC a leitung bup zomi in kwan makai ki pol na tom pan ki pol na ai tang thuken tat thei thuken sat thei makai spokesperson te le mi pil mi siam te sam ko min zomi sung ki na le kilem king na ding thupi takin ki bol ding hi zomi te ki it ki pum khat le kilem king na ding no te to na sem khom Board of Directors zomi in kwan USA
hi zadai pc to ki saina kongpulak be no pa zomi sunga I thei sama bangina unaw khat sangam khat I a akimuda ding zong kwa mamlo aki ding vi ve te I na to ki to kin ipom dan isan dan akibat lo changina kampau mu pau na to aki hial zong thei hi ai hangina tuna zada USA min zomin kwan USA in zomi sunga ichidam nang ikhan to nang kit na kilem na khanga yom thei na dingin hongtung ding February kha changina Malaysia ibol ding IZPC a zomi ai et mi malkim mi pirote akwa machiat han chamina nong pai tek dingo hilai mun san panina honglamen ma hiung chi zong kong pulak nuamu hi panghangyam chi le zomi it lo kwa mam lo wa zomi te pum khat iswa hunding hi ta hi chi pen bel lunggur na le lai nat na nei na to akibol ding a hi lam athakin hongpulak nuaming lungdamei le Lungdamei secretary pi Dr. Nompi itom na rin na kan hi press nunung to kisay na pongbelap na pa secretary Pyonggen dengong kichingina mailama zomi te tu ina zeta USN gup tompai tomong nei akin nei lo zomi buk hwam le to bana kitel khyak na te mi hingi cha thim ai dong na mailama sawai le tu ina ate khat le khat ikilem the na dina khatlama ki hiam to kina iset akul ahun jong ongtung tai tak chena piang na makai te dong na leitung lam makai te dong na akwa ma pe hitenga mai pan chia ding to le to hichana akitang sam sum le pai te dong hi local zomi in kwan pan hitale ai kong biang na por pe dong sum le pai ani alam business te dong na hi peace conference a lot chin na dina ko ai zomi te sunga akwa ma pe una thang pia un mi pi tha ma to akal suan ZIUS a hi na dong zuina mi pi tha to akilam a hi ra khatina hi bangina sumle pa ki samte dong mi pi tung pan mai na ong ki samde tak chana local zomin kon den thalop takena mai paning le ko ke panina ko ma pe na ZIUS ina peace and reconciliation ki mano ta kilem nalam le ki sham nalam mano ta tak chana to polte gum chi bang ongom lo de chana akoma pen ko board of director te zong to te gum chi anong tel khyal lo na ringuna ki kilem na dia ko pe alaya om ning thula la khem pu tuan wai tanu tuan wai ong sem ding ha gup tom pai to anei thilo zeta USA hi lampen ong kilang khet tek dinga izomi bup hi zeta USA gam bekelona leitung bupa om biang na ki pol na de party te do na hiam toy de ke pan paw le ham tom hat okai akilam nang te ke pan hi po ya ong ki sap na le ong pai un mi pil mi siam kol te paw le ti tat pinya shin de long ki sam dinga to te dong ong pai kim chat a hi thei bangin na mi pil million tu khen sat thei ding te isap na te hangena lam sa ding te ok pan omau dem ki thoi khen na ding te pe hi kam thum nam te man i han cham kuringa Malaysia hi le ZM ZL se dong to tenga ko ma khoke por na te ki dei dan lo ding toi tak chena zo mi te tang thu lai mai thak at ding hiang ko iki ko iki sel na le ki za pi na te pen hun sak tani na tu na ZIUS na kal thak ang son na dinga abeisan bang chin ZIUS om don tu bot tam thaka ko ma alanga gum zo ding hilama tha pe zo ding chi ba omnon na party te na khem po ZIUS pen do mi bo kilem thik na ding le kitel sham ki thik na dina wan vai palai tanu na ong ki sem ta di tak chena pote gum de china ka kampa ka mu pa te ongen ina thang ke sia lo do na hi ban sep le bol te ong hu langa isu na ta ong piaw la sum le ba ki so na te ong hu ta on mi pil mi sham de na pil na sham na to lo to iminam so kit kelam nam lo di sumle pai alam ani alam de no i sumle pai te lo to wai ki hom lo di hi tanga ZIUS board of director te le makai te pen asem kheding le thatang asiding ka hi tak chana to tanga leitung buk India gampan Europe gampan kol gampan hi USA gamle kam tom pan to tanga tam hi de ki muna i tang thu lai mai thak ani iki ko iki sel te khwa iki hal sak khang na ai ke ban iki tha khang na khut lum iki di tha hem pu to tenga sut mai na ki mai sakina kal thaka tang thu thak a ding hian po hem pu te
kia mina ki kilem na ma amma not ding na zai USA na tunita gani ha secretary p Dr. Nuam P tale ke vice chairman one Thomas Kong tale board of director te ai tang na ki statement thum te kong sim komuna atom na hi international zomi peace conference a lot in the ni ding sum tha pai tha ka sam te sum tha tong hon tha tang te pen zai US ong sitting Malaysia ZM le zara si te akipan ki por na kho por ong sitting na bachena people mission te le NGO ki por na tong tong makai te to tong ki sap tak che thasial lo takena ki it kilem den thu su khom ni chi na sunita zai USA panera press statement sim na le pula khen na mi pi tunga khong nei hi paila ma dong hi bang na transparency om takena ip om lo takena zai USA mi pi te to ki zom den di hiang tunita ong pula khia Dr. Nuam Pi dong Peace and Reconciliation Committee ama dong ku cha ke dong Peace and Reconciliation a ku cha hina akitang sambang na ki imano ahi le ki kilem ring vi ve hita hi china poteng to tuni ki ho pi hini na vek bi na to pa na zo mi khem pro hilat angai khem pro na iom namun mun chata ki tot ki sel na te khiam tani na imabana ki kilem na lama nop na dai na le kilem na ki thei shan na lama mano tani chi poteng to tunita ihun ahial bol ni mo vek bi onget sakempel ong share sakempel onget supply di kempel tonga nak piteng long na me secretary pi Dr. Nuam Pi jong nak piteng long na me mo lungdamay po Thomas to